Siyabingelela nganzakwethu emsakazweni womphakathi ezase-South Africa News TV. Sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button kule channel yethu ewunqa phambili nganzakwethu. Ewe nganzakwethu-ke nazo-ke izindaba esiza nazo ngalo mzuzu. Kuthiwa izigebengu zibulale iwindi zangenela owesifazane wasemzinto uThembile Msawoni, kusolwa ukuthi ziqale zamdlwengula zase zimbulala ngoba utholwe phansi kwetafula eseshonile. Nganzakwethu indaba-ke lezi zibuhlungu, igebengu ingenela owesifazane ebulawa, kube sekusolwa abafana bakamakhelwane abelusayo. Nangempela kwayiwa khona behamba namaphoyisa abafana bababone beza nje bavele babaleka bukhoma endlini yabafana, kube sekutholakala amafoni akhe usisi. Abafana labo abasele sotho bagcwele amathaba. Izindaba-ke lezi nganzakwethu ezishaqise abaningi, ondate bebulala bedlwengula owesifazane wasemzinto. Zingane zakwethu laba-ke baseLesotho-ke kuvamise ukuthi babizwe ngondate, ngoba-ke yibo-ke isikhathi esiningi KwaZulu Natali abathenjwa kakhulu uma kuyiwa laphaya etohweni lokwelusa izinkomo. Mina-ke nawe nganzakwethu bengathanda sihlangane nawe laphaya kwi-comment section, sizwa uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Danko, bye. Subscribe to this channel.